Usop Divisional Officer Jongkar Renikor Civil Subdivision Uba HS Dingdo mentangasi ke arpu arterik unailur arajar arpuai ulai lam ya kaken hun jongki officer sarkar lambat kinoi lam ke KSU Renikor Circle banlik jure pahlo ke jingthe mau bat the khando hawa kensi Renikor da ka dahar construction ke bapentre ya ke surok tulien ne ka khat pra Renikor nongjeri Mahesh Khola ka jinglik jurep ya kane ka wa kensi kalong hadin ba KSU Renikor Circle dangsen kala ujor saka office deputy commissioner Mokorwat South West Kasil district halo ka jingthe khando kimau kisiap jong kane ka company hagate ka wa kabala penjat bat penrit ru ya ka wa kensi kani ka jingle bom sinyo jong kani ka company ya ka mai mariang kalawan ra ru ya ka jingsung persya hag babon kipai ba na ka thain Renikor hi borok kawai halor kani ka jingle jurep la lap sai kadar ba kani company kala the kimau kisiap bat khando dakiton hakane ka wa kensi kat hadu ba kala penrit ru ya kani ka wa ba bat omtang kata kiding ki bodon harut jong kani ka wa ru kila dukut lut ha kani ka jingthe ma jong kani ka company hadin ka jingle jurep kladan ka jialang kulungkot ha jingki Renikor banekran halo kate ka jingthe ma the khando hawa kensi KSU halor kata kapang kala lek ujor ke IDC ba ya kan dikejing penhap ya mau kini siap hapok kawa bat aka citi ke bagi tok kalau bi ong bakan ni kala ban penjebo e ko bat de dengan kala ban nang penrit usuru ya kan ni ka ba tut namar kan ni penhap ni mau tina kalian jonga kumu SU civil kan ni bala thok senga ban yalami kan ni ke joint inspection menghabangan hang dia mestang cukup ban ligin kali namdadon sibun wa ong rei ka poin ka dei betang ka poin kumbal ong ba jadi penhap ya kini ki khundeu ki mau e sepo jong kani ka di halor kani ngadon lihat ban kali I think I will ask from apa no kontraktor sama pingi latip ya kani trei bakal sedang kan no sedang ka apa ni Afnan siteng kalau sedang kan ni keting tray. Tiga keting tray kalau ayat kumulai kumafi nadu lang tena khat ter sene. Sementara kalau poy kan ni ke stage ke bangi ini kalau bangi ini kan jengka ke bah ke bangi keriat ke bah jerong. Pat ke balang sate lele selesai sendiri ke bakam jur susuk ngelam orang keting tray. Tiga ke bangi kuat ban keli kalau bang cukup ban tray ni nomor pi asalnya sih sebelum ni until ananas ngayo komplain ke tunang man ong kumno jadi minta begini iya ka komplain ke wahai DC balapan poin sini jadi ke kamera mengenal mal order of the DC ban yalami kanika tinggal beli kumne kan ubah peniatnya kanika joint inspection tersini lan kalian ke construction adhar company construction dengki kalau ada MK guidelines ba kumno pinpentrai kumno ban lomban lang ya ti mau kiding daw ya lakadan yang berkaitan ke ba bangi di bantuan ke jaka balik ke ti mau kiding ikat ke badai bami nak kiding trade that is the first point aku abad ni for information actually I would like to know in front of all these members who have attended this inspection we would like to know whether there is a specific place or not in that order I may say that where to keep this boulder and sand is it not that there should be a dumping place for all this? Now I think for that I want the answer from Badon first being the manager of the DCC. Tidak keren nak kasih mele misal. Di dumping place kita nak tuan ni gila dom masyarakat Renikor dengan ngasih permission. Nasi ngasih permission ayam dengan dam along the highway. Kita bamdam gini tu tak. Ya, ini juga ini hiban cuma balada blasting ini hiban rasa camel jump dengan use ki. Tama dengan ada blasting simpor pun you. Te raisa utar melak pun kau. Te complain ki beribuan mahap emergency tinggi hap clear extra. Tang tahan lagi maximum ki balak mandri ngira apa side dengan use yang ni. Imdan dengan hap berat ni tama bangim hap clear extra. Dengan clear ke serap, dengan arai skiru ke sempur man, you kan khang he serap. Dengan clear ke, you dengi katukan ni kita hek berbulan hap break, dengi hap man, you dengi hap sepuluh. Natang sudah blasting tu gimana man betul. Masin blasting kelah hap sepuluh sepuluh. Sangat hari ini dengan dan kan orang ba ang bangin penjual ke ni mariang ni, nak lihat ni.
Hakani ke jinjurep Presiden ke KSU Ranikor Circle usamla markoni thongni uloong baka KSU kasong kia hadu kata-kata halo ke jingle jong kani company bat kadawa baka de ban sange no sisindan ban themau ni the khando hakate kawa bat hakaju ko por kade ban lech seru ikimau no po kapala penrit ya kani kawa kabayar uloong ru baka seng kadan ya kidor bat ki video ban petisha baka ni company kada the khnang ya kimau bat khando hakani kawa na liang jungi kaseng ni longi kwa ekta namar ngili lupa ba kani kawa kan sadam te longim kwa ba kani kawa kan sadam marang tu po mesuali kalong klau kalong to kata kajing hapor blas kadon kajing sit mau kajing hap ang tu te ya te paling na len kan don beki tamba rei long ke ka ba ngi long kando berkat kat kani kariat ka kala rangkat bat kasurok ngili tu por hapor perwan flam pakan hadin bawan slab basara no ikan kendo ni te kami ni itu kendo pi ba kadai tang kajing ayu melumala ba apor blasting apor ba ayu ba ban plat blok matrai berpil wada pile apor bala blok try kendo kam kot hadu jarong te kami ni itu kendo pi ba kadai tang kajing ayu melumala ba apor blasting apor ba ayu ba ban plat blok matrai berpil wada pile apor bala blok try kendo kam kot hadu jarong kendo ka kot hadu jarong perkat label jong ka surok kat katu kariat ka kot ndai ka jingwan slap karano ya kendo ngi klemi isu menta ndai ngili menta ikni na liang jingi kaseng bangi kwa hi ya kani pidi ban penkhutnyo aku wei bat pidi ban sange no pidi ban dang ya le persya telada pile persya ka song pi ya kata tai ngimong ei pidi ban peni kadhar company kadhar construction company kadai ban peni kata ka standar karkom trekam kadai ban peni kam dai ban sule longmu kumni kadai ban kapet nyuksai mudi kiwi company ro GBSC kumdi bun ki baterai tulen rai kum kani baterai kani ka nangni na khat pra syanong jiri baterai kani surok ka jinglong tertiba ka karkom trai ro long kila mon na badon kono no kijing plan nong kimju kham sangap lada kijing kham sangap na leng jingi kaseng dingi ha ban sim ya kijing teli tumu ban ngap di kipai ba halo kajing ujung kipai ba nelang jing kaseng minum ailat de wat mut ba kajing long kan kut no tang ni yo piong ba next ru yo piong ba mintre no minmit ngin le ka boman kibre jungi kidan aman ki jaka barok sodong kan ni ke area kadan kibre jungi nemla ban pinong pintre minmit le ka boman minmit ne men singiru ngingi don bek kibre ki ui bek pimdei pide ban sangap ba ya kai ke ba nak liang jingi kwa ya ka bor trik ka ba dei ban sim jing ban sim kia ya ro kani ga jingi jorn liang jingi kaseng nakaliang jong manager jong kani ka company surok uba dondor khar ulakubor bangladon ke jingthia ma hakate ka wa kanchi hanrei ulakam ba kani kamdei ke jingle khnang hanrei lahap ban le tang namar ban plaj yaki kali om tang kata ulakam ru ba ka jingpen thei ka dei ka wei pat ka dawa ko penlong ikimau bakin hap hapo jong kate ka wa nei ga jika ne baret ba dari naro inbu machine thanru mundan jaga ya chu tangka wi machine inbu haju unbu artli kanda ayai round do 360 like tang artli machine ni round do so nimla bo product ta sei jaga baret itang undu mitanyo mital existing lo dari milayo kham he dengin bu khambon machine milai anda 80% ba casting bahap so nimla bon plat machine kan nimla bon idam paru nimla bon idam paru ngi bon murang 100 dompar ngilan mesin ngi bon ma tamang imra on deploy ha kaju jaga magaret ba jaga ini ide sejrong ke bala he hang tu dingi lum gi mau ngi bo jaga ngi le dorok breaker ngira jaga ba he ini ngimju beradi tu jaga ba he ngi lum gi mau sendong ngira sakam tamang ngi don kam yu mau ngira upload blasting bengin don kam ne bengim la ban ra nomor ba ka surok than karet than ban khoi pai ba man ka pola la lepi yu la lai kanta sau kanta kesange tang blasting beredu ingin mentangin yang tu bengi yu sangin pendana no intensity ro mo ngi ba to ngi begin pendana ngi le control blasting daro andai dalam kam tangin pendana su me ta ingin le kat nakaliang ngi bengi la ngin le bengin ai kenono complain ki pai ba